Poliklinika Markušić je prva poliklinika za dermatovenerologiju i oftalmologiju na Kvarneru i u Istri. Poslujemo u centru Opatije punih 20 godina. Suvremena estetska medicina i anti-aging dermatologija danas nam omogućuju značajan broj tehnika i tretmana za nekirurško pomlađivanje lica i tijela. Prateći trendove u estetskoj i anti-aging dermatologiji, u Poliklinici Markušić našim pacijentima možemo ponuditi sve aktualne tehnike i tretmane za nekirurško pomlađivanje lica i tijela. To je jedna estetska dermatologija kao suvremena dermatološka disciplina. Danas raspolaže velikim brojem metoda, tretmana kojima se može djelovati na sve nivoe kože, pa te tehnike se vrlo dobro kombiniraju i znači dobro poznavajući tehnike možemo zaista djelovati na te procese starenja, odnosno indirektno na ljepši izgled kože. Među njima je trenutno vrlo aktualan tehnika mezoniti za nekirurški facelifting i zatezanje kože. Poliklinika Markušić je među prvim medicinskim ustanovama u Hrvatskoj koja je uvela ovu tehniku i uspješno je primjenjuje među svojim pacijentima. Pacijentice najčešće se prvo konzultiraju sa doktoricom ili sa mnom i kada se odluče za postupak mezoniti, dolaze ovdje, aplicira im se lokalni anestetik, znači krema koja se namaže na kožu da bi sam postupak bio manje bolan. Nakon takve pripreme pod kožu se uvlače niti gdje stvaramo jednu mrežu, potpornu mrežu koja daje strukturu i potporu koži. Pa mezoniti mi se čini kao nekakva revolucionarna novi nekakav tretman koji na dosta prirodan način potiče obnavljanje svih stanica, proizvodnju i kolagena i svega. Mezoniti su jedan biokompatibilni razgradivi materijal koji se već jako dugo vremena koristi u medicini, koristi se u kirurgiji srca i krvnih žila i drugim kirurškim granama. Postiže se jedna aktivacija vezivnog dijela kože, aktivacija u smislu regeneracije kože, što onda rezultira jednim liftingom, znači pojačavanjem tonusa kože lica ili drugog dijela tijela koji se može tretirati. Naravno, što više ih se stavi, to je bolji učinak. Taj učinak se vidi u principu odmah čim osoba izađe sa tretmana. Drugi učinak, onaj dugoročni učinak, je taj da svojom razgradnjom postižu jednu sterilnu upalu pod kožom i postižu stvaranje novog vezivnog tkiva koji onda dodatno zateže i zaravnava kožu. Apsolutno se mogu kombinirati sa svim ostalim tehnikama i koristiti najbolje što svaka tehnika može dati. Izrazito dobar učinak postižu i na bradi, kod podbratka, na dekolteu, kod žena su nevjerojatni rezultati, na visećim nadlakticama, podlakticama, koljenima čak, znači sve gdje se koža opustila i gdje ju treba malo utegnuti da se postigne ljepši izgled same kože. Ja beskrajno vjerujem doktoru Markušiću i cijenim njegove estetske kriterije. Uvjerena sam u njegovu kvalitetu i vjerujem da će mi se izgled poboljšati i to na jedan prirodan način, što mislim da je jako, jako bitno. Preporučio bih i ženama i muškarcima koji žele postići malo svježi izgled, koji žele postići zatezanje kože, izravnavanje bora, bolju teksturu same kože, znači svi oni koji žele usporiti procese starenja koji su tako normalni i prirodni. Starenje za mene znači neki novi pojam u mom životu, to apsolutno. Primjećujete to preko bora zapravo najviše. Moj duh je, ja mislim, jako, jako mladi i na neki način htjela bih da ga tijelo slijedi, da ga i moj izgled slijedi. I što duže mogu ostati mlada, sigurno ću to pokušavati. Zadnjih desetljeća smo sudionici velikih istraživanja i napretka u našim spoznajama što se tiče fiziologije starenja, procesa koji se direktno događaju u koži, a naročito što se tiče tehnika, prevencije, terapije i eliminacije znači negativnih znakova starenja. Ja očekujem da ću izgledati ljepše i svježije i mlađe i naravno, zato sam i došla kod doktora Markušića.